10 po prvýot nadprevar vo Skopje. Je tvoj komentar za ovih 60 minuti tuka? Pa dobro, jedna odlična utakmica sa naše strane. Možemo reći zadnjih 45 minuta stvarno bez problema. Kontrolisali smo utakmicu. Odbrana je bila odlična. Rodrigo Corrales, Vladimir Cupara isto sa odbranjenim penalima. Mogu da budem zadovoljan sa ovom utakmicom, ali ovo je prvo poluvreme. Се чини оној тајм-аут од средината на првиот дел некако ги смени работите. Што им кажавте на играчите? Pa dobro, ja sam samo promenio odbranu, promenio 5-1, to je donijelo promenu i napravili smo razliku, promenili to, odigrali jako dobro i to je to. Имате висока предност пред реваншот. Веројатно Ništa ne znači. Ja imam veći problem u toj utakmici, to je jedno polovreme, svi znamo kako je kad igrate dve utakmice. Dobra je prednost, da budem iskren, ali ništa ne znači.